dulur. Kade omat ulah beri rejeng batur. Anu mata urang terjadi akur. Ere usia ngaganggu rejeng moyokan. Batur cerik kalahu ngaseserian. Eta contoh gorengna berkalakuan. Omat ulah nu kitu mah diturutan. Stop bullying, stop bullying, stop bullying. Teu aya manfaatna. Stop bullying, stop bullying, stop bullying, stop bullying babarengan. Batur urang kudu alakur. Di sakola batur jadi dulur. Kade omat ulah beri rejeng batur. Anu mata urang terjadi akur. Ere usil ngeganggu rejeng moyokan. Batur cerik kalahu ngaseserian. Eta contoh gorengna berkalakuan. Omat ulah nu kitu mah diturutan. Stop bullying, stop bullying, stop bullying. Teu aya manfaatna. Stop bullying, stop bullying, stop bullying, stop bullying babarengan.